तेरे नाम इस दुनिया का जीवर अपना सारा सनम हो. Asorak panilagu irina. Panas kepanasan, hujan kehujanan, demi anak istri rela ku jalani. Ngacerai cepet nunggu benaku wani kakek. Apa nilaguin bah punya wekuwek. Aku langkahkan kaki mencari rezeki, kalau sudah kaya mau kawin lagi. Udah pakai hulil ni kebunia pulan marga locona, selebur marga genteng ah masih kau gila. Hah? Begila kan masih sini kau gudang giding gula. Tak percaya jangan cak gula genteng kau. Macam jangan percaya gula tak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan kaula sareng guru ajunan Semolja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Abdul Mughni, sesangat batan kaula amul jaaki, sangat batan kaula ta'zimi. Ajunan Semolja guru batan kaula sareng guru ajunan Semolja Kyai Haji Masduq Nuruddin Hasbullah, sampun paring ilmu dak kaula ajunan. Semoga papanapa sampun sampayaki tetiah ilmu seh amanfaat bisa ia malaki bi kaula ajunan, tetiah sanguh keselamatan dari dunia kantos akhirat. Ben ajunan semadapak sareng Allah Subhanahu wa taala iparingi lanceng umur sebarokah, bisa mimpin umat dek kalian jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ajunan Semolja Kiai Mufid selaku pengundang, bendek seteja para kiai, para guru sampun hadir emosolla nyuun seporah. Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim ben hormat beten kaula dak setaja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, Eki Kak Dito, pemangku Tisa Waru Barat Bapak Abdus Salam Romli, beserta seluruh jajaran peraput-peraput Tisaipon. Secara istimewa sahibud da'wah wa sahibul manzil Ajunan Semolja Kyai Haji Hosin
Beliau selaku pemangku lembaga pendidikan Islam Mambaul Hikmah beserta seluruh jajaran majelis keluarga seperti kaula hamul jaki, seperti kaula ta'zimi. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah, ngerek amu ciban asyukur yang malam semakin kaula ban ajunan sareng Allah paring nikmat iman, paring nikmat Islam, paring nikmat sehat, paring nikmat sempat utuh ala kotoat kasarengan kalaban bekto sesangat sampurna melembangkan bi Allah tak paujen. Semoga kasampurnaan kaula ban ajunan alengki melembangkan asareng para guru, asareng para kiai kak dito tetia tanda bahwa kaula ban ajunan sareng Allah pasampurna sampai ke akhirat. Nomor 2 nyereng kaula ban ajunan ngaturake selawat ban salam dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di ma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek ta kaula ajunan dari petengah pudung iki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu sa efek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ban ajunan kak dinto bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara sai ban setak sai. Kalaban raja pengarap semoga kaula ban ajunan sehadir kesempatan mangken kak dinto termasuk dari kelompok-kelompok sekegeng syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, setiap manusia odi kak dinto pasti tojuna terus senengat ro bunga setuju nih kak. Ben saja manusia kak dinto usaha untuk entar dek ke perkara seperkara ni kak yang bekal ma seneng bekal ma bunga. Bada sebagian orang yang kebunga seneng kak dinto ketika andi tunya sehingga dalam siang hari siang malam tak bu ambu nabeng tunya panapa tocuna ketika andi tunya kak dinto aba andi prasang kamun tunya ampun eka andi kalaban bahasa lebih gampang mun soki pasti seneng pasti bu nomor situ. Bada orang yang kebunga kak dinto yokor kalaban jabatan tengki mun andi jabatan tengki pangkat tah ngatas maka bekal seneng bekal bunga sehingga terkadang banyak seekor banaki untuk nabang jabatan. Nomor 3 bada terkadang orang nikah bunga iokor kalaban andi laki genteng, andi bini ratin, andi tompaan genteng, kendaraan segenteng, nikah bekal tetih kebungaan dek kaula ban sampean seandi. Beklerua orang nyangka bahwa bunga ekaule kalaban soki, bunga ekaule kalaban jabatan, bunga ekaule kalaban bini seratin laki segenteng. Beklerua punten lakar bisa saja bunga kak dinto kalaban soki engki mungkin terjadi seneng kak dinto kalaban jabatan tengki engki terkadang bunga kak dinto ekaule kalaban laki genteng bini ratin mungkin bisa terjadi. Tapi ketika kebungaan melalui ki puru kak dinto beengki kebungaan kak dinto abid Bapak Ibu hadirin kak dinto seterkadang sampai mangken bahwa bunga mungkin bunga kalaban soki seneng mungkin seneng kalaban jabatan kalaban laki genteng bini ratin kau leban sampean odi tenang tapi beabid ketenangan ben kesenengan kak dinto ngereng ku leban sampean mangken sambi aki kiki kendik sekonik nggih apa saya kiki ada pon empon apa ku lagi lo empon makin senikah ada orang yang menyangka bahwa kaya harta akan menjadikan bahagia boongguan ki seneng orang mun bunga tapi ternyata Bapak Ibu hadirin mun orang kak dintoh soki keng tero tenang tero senengah tak sakoni orang nih kamu kita andi tunya nih bisa bunga ya gini bang ki bila tanya ada yang satir nih kan di situ aja satir nih kah nih kamu
Eding banding lagi insyaallah mun iku bela orang sogi mun karo daerah Madura niki insyaallah sa biasa nah nggih. Orang sogi ini kan sampai andi pabrik, andi hotel, mun kula ben sampean kan karo andi kandeng maki sapena tak ada iki sepenting. Sepenting lah andi kandeng gelu. Ya andi mobil lah. Jadi mun dibanding lagi mun orang sesogi asline kula ben sampean niki asline ki biasa standar. Cuman kula ben sampean makita kategori aki orang sogi, orang banyak pesena. Punten sampai makin Allah ibrik ketenangan pada bun orang segi soki sekocak banyak pesena sampai triliunan malah ibengkalan sama orang kak bodoh orang ini kecek sogi nih ibengkalan king tak ikut beli nyaman atau kok kemudian pas tempat kesekenal atau kok pas tempat gelebol dan barang ini dia ke soki yongku nih kak nih kak andi pom sampai banyak tempat kak andi pom bensin banyak nih kak sehingga situng kiai ini kak atanya dek kau orang soki nih kak tuan sampian bi Allah alhamdulillah ibrik rezeki luar biasa enggak nah perasaan mun titi orang soki enggak sampean nih bah nyampit nih kak abu ampun kiai mun bisa cek ki soki yang kui enggak gula kiai apa kak tuan cang orang gula nih kenyaman aslinya gula nih kemun malam semetem nih kol belu keng secerkeceran bagi sampai kol 2 haram gula tak tuman ngide mikir pom seelau mikir pom seedojo mikir karyawan mikir pemasukan tak peduban pengeluaran mikir sabulan cok kapi nih kayak pikir bahkan mun malam nih ke gula kiai mun tak tegang mun talepil tedung gula nih ketak ngide pun malam gula mun terong ngide nakin mun talepil tedung soki kak pesena miliaran ken seterong ngide nakin mun talepil tedung orang baru kan tuh nih kak orang kenapa nyaman tua kan tuh ini mah tua bu ada lah yang teman ko jawab tua kan banyak bukan tua sini gila maksudnya gue lagi beri malam koncengan ke Bengkalan beri nyaman di situ tisa nyaman alas kembang aneh ngi lembu rembu lo boleh nyaki punya alas kembang alas rembu nih kenyang gula udah makan tua aneh esnya geng tenggeng pon lambak benda tua kita usah bahas tanya nih gue coba bikin lebunnya petoron kok bahas nyaman di tisa nih wak tua kau leban sampian punten tandi pabrik kak tandi pom tandi pesai banyak king mun malam ku leban sampian tak usah ngunta lepil kak napa boleh sampai meloros kalencak aku jeng mau dipun saat dikeran abid ngedem lagi juk toju kira bagi lah napa ku leban sampian kita andi pesai mun bisa tenang kak sementara setro pesai king tro tenang kak anapa ku leban sampian kita soki cek dengan ku leban sampian kita soki pada bunga orang sesoki kasih king tro bunga apa kula ben sampean magi tandik pesej dengan tenang pada nah apa biten antara soki ben setak soki sandi hotel ben sandi pabrik kula ben sampean ben tadi andi nah apa biten nak nafsu selain kak asli na wado sesoki beli rokok pada kan sebungkus kula ben sampean pada sebungkus kia saya somet kan itu enggak pulang soki pagen lemak somet kepi sapa ora magi bibir dadi bocor napa enten mana bahas fitnah ni kenapa sedih dia fitnah napa sesoki andi beras belum polo kintal kula ben sampean andi beras ning 5 kilo tekku mana deer pada 3 piring sehari nah masa bulan soki awong kojok ring soki mun tak telus sak tak ngakan apsa abeni orang aja coba fitnah napa ya sesoki nyaman mau sesoki dua mulai supreme bed mulai kasur kok tidung ka sangker napa fitnah supreme bed ben sangker kapan gitu pada mimpi masa bulan tidung ke sangker tak ada mimpi ben kapan gitu pada tak tahu jak tidung ke kasur jak tidung ke sangker pada mimpi ben mun mimpi aku misosan sih ke kasur betul iya bukti mun mimpi aku miyongku mau dia deh bah masuk belum leke bah ningkong ser apa buk entek lagi petotok kayak kok cang perasaan pokang anga haram kapan ngeding maki tenggana banjir aja dari mana bahas fitnah apa kak? Fitnah apa sini gelo? Seto, napa saya kibo yang sesoki? Sapora. Kula bahas sini ke dokimpian bahambu sih kalau teruk. Bahambu pian salah kunja. Nika yang cuma pergantian umpama kula ben sampean beda posisi setan di dunia. Ampun tak usah terlalu kepikir karena kula ben sampean meskipun dunia bi Allah lain tapi kebungan bi Allah pada ibri pada. Amin Allahumma. Bulan gula pira tuh sini kambian bah ambu si anakku ambu si ngelak terip ambu si ke pasar bah kalau zikir mulai subuh sampai kudu belas muter tasbih enjak matuan lebat bah ngocah muter tasbih aja mun lapar deki kelat tasbih aja kok mun tak terus sengar tasbih naring bunten alako ka alako keng cuman gula neka abri contoh cuma sebagai tamsil bahwa ternyata bunga ini ke Allah pada ibri manusia ini pada nggih
Jadi kula bon sampean, karena kula bon sampean kan tuh ujung aja tur kadung sampai beda lagu nah. Panas kepanasan, eko. Hujan kehujanan, demi anak istri rela ku jalani. Ngajar aja pendong ben aku wani kakek. Apa nih laguin bah punya wek. Aku langkahkan kaki mencari rezeki, kalau sudah kaya mau kawin lagi. Nggak kopan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh diing ternyata pada setenah ternyata apa? Bunga apa ada? Kapan soki patak ruwet yang sampean? Pada ruwet kak? Ini mau orang tandi ruwet. Ben sera orang kita pemilu bunga. Ternyata bunga ben ruwet ni kepada ibri. Baik pese banyak, otak betandi pese. Eki na bangki? Lah, sehingga ini dalam syariat Islam, ketika abahas bunga kak dintoh, tak yokor kelaban perkara setanpa kelaban paningan. Tapi kalaban perkara seperkara kak dinto ikhlas kalaban atih. Ini kayak dalam Islam. Mun kau leban sampian mandang bunga kalaban tunya tampak kalaban tengan. Sementara bunga kak dinto ikhlas kalaban atih. Islam ngajarin bunga kak dinto tak kutu tampak kalaban tengal, tapi perkara seikhlas kalaban atih. Napa maksudnya? Mun bunga ni cuma yokor kalaban artah. Katinapa orang sini Allah tak ipadanya artah. Mun bunga ni keijamin kelaban jabatan presiden cuma situng nang Indonesia bu, gubernur tak pati banyak, bupati ematura cuma 4 iki na bangki. Katinapa sih tak presiden? La akhirah kanjing Nabi kak dinto memberikan sebuah ukuran. Ada 4 kriteria kebahagiaan. Pasera orang seandi 4 kak dinto, maka orang kak dinto bakal bunga. Sempa kak dinto tak yokor kelaban arta. Sempa ni kata yokor kelaban jabatan, sempa ni kata yokor kelaban retin genteng alake. Karena mun yokor kelaban genteng, banyak orang laki tak genteng, bunga dia. Banyak orang laki abini biasa, seneng nih, kayak gini bangki. Napa digunakan kanjeng Nabi? Arbaun min saadatil mar'i, kayak ngai orang tua. Beda 4. Sempak perkara kak dinto mun bi sampian andi, maka sampian kak dinto bi Allah bakal ibadati orang bunga. Sempak ni kemun bi sampian ia kungin, sampian bi Allah bakal tenang seneng. Beni cuma intunya, insyaallah keseneng neben kebunga ada sampian kak dinto bi Allah langkeng sampai ada keajunan Allah Subhanahu wa taala. Le mun 4 ni ka andi kapi ni kak, baik sampian soki atau miskin, baik sampian andi jabatan atau andi 4 ni ka pasti andi kapi. Mangkana mun sempak ni kaya pandik kuluban sampean pasti bunga. Apa mi pasti sama depak kadintoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejapun Al-Qur'an wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mun sama depak Muhammad Rasulullah pasti bener karena jawabuna wahyu dari Allah benih dari nafsona. Keng mun orang tua maki sing ngocak Muhammad tiku Muhammad gelu. Maki nyaman Muhammad mun ke masjid maka dibudi mulai ada sandal ngicok si gendengan cek toro. Maka saya ngocak Khulil Yasin mun tepak bocang gelak dua kan mereka gelak bi ke sarah udah kaki Khulil ni kebunya pulan marga locona selebur marga genteng masih aku gelak hah bergelak kan masih sini ke hudang giding gul dok percaya biar cek gula genteng kok macam biar percaya gula tak percaya Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa sempak si bekal mabunga tori perengaki salah satu ngebeda kaitan kalaban pendidikan nih kan makanya bitan gula makin perlu berdepan antakuna zaujatuhu salihatan reng bunga kak dinto kotu andi bini solihah mun bini kotu andi laki soleh wa auladuhu abroro andi nak foto setako de ajunan epon kuste wa ayyakuna wa khulatuhu salihin andi bala andi tatangke andi kancah
otabe ahli areng sarengan ben oreng so wa ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan andi usaha andi lako daerah na tibi empat libi gula bahasa kentung situng ni kemuntung situng sejam berarti pengajian mari pukul setengah telo siap siap lengki sampai setengah telo ongguan siap ki nih lelengki mun tak tegas setengah telo cek mulai kak saya kula mulai gak ada yang ku tak telo jam ke jemput bu makin ni ungke kedukaan ni lagi buruh so tabur dukaan ni naik kantor telo kali nah Roma benar nonton tidak ya undina udah ini lah mulai kau. Yang pertama antakuna zaujatuhu solihatan. Coba perhatikan, ulama ni akhirnya mengkaji. Apa kanjeng Nabi ni kami ada bunga ni kami raji solihah. Bunga ni kami laki soleh mi beni montro bunga antakuna zaujatuhu jamilatan sehingga orang buat tua sampian mun abine kutu nyari orang bini seratin mun bini naratin sampian bekal bunga mun laki na genteng sampian bekal seneng. Apa mi tak ada buratin kanjeng Nabi ni kami tak ada buratin ben genteng. Ternyata ketika abahas ratin ben genteng setiap orang ratin ben genteng ni kain lain kak. Manusia ni keanilai genteng, orang ni keanilai ratin, lain orang, lain penilaian. Iki na bangki. Badereng lake lebur kareng bini renjeng. Reng lake selain lebur kasih panco. Ongguan mangkana. Di Allah ni kemagereng bini epain lain, paju laki kapi arapa. Genteng ben ratin ni cocok tak cocok ni setiap orang yang lain. Beri selebur kasih renjeng. Alhamdulillah, bini kula ngak kalan daur pangeran. Arapa kak? Oh boleh. Mun bini ranjang jauh. Dia burung kulek, mun sompau dah ada ngeroki nampuk nemor dah ada ngerok tak usah ngalak gono lek parandang mulai ke nempai. Bade selebur karing bini pandai, alhamdulillah bini kula ngelet pangeran. Pakai asapuan, jeng mancing reba sampai tebu tak usah ningkong gemet. Bade selebur kau ring bini nikah polan kuning, alhamdulillah bini kula tak usah miliki skincare pangeran. Tak usah miliki citra beauty lecang. Arapa? Lapote. Tangki bu, ya bade selebur yang laki je punya kareng bini koning, lebur kasih celeng, alhamdulillah bini kula poton pangeran. Bade ngari baring bade kiliran mati lampu lebur, apa kak haram nule elang iro male. Sehari kata mau Roma ada mak kakele, aku tak norok bunte ibu dekeng tak itu mu. Boh, cak dengan celeng mak syukur kak adu kakele, mun celeng dia le cangreng buat tua, ngak hoi kok. Ternyata siapa mau nyepetek kena kita ibu dia artinya manusia ini kepada keistimewaan nabu maka sampean tak usah maksa bupah tu kau pel kebi pasang kebi kamu cak ni kakak mau kedung mangkata ke pengajian ya Allah si masang kudu ngetok setengah jam tak mari pasang mari pasang pahit tebu jauh rumah keke arah kita anjur gerenyodan muanya. Kapan kau dunga sepak cerum mailang, demma cerum, colong dia mana je. Tangki, cerum mereka pasang pahi beri bros mereka pasang ikol pat ke budi, pahi paung ke atas, ibri kempeng, pungkana acem, pungkana tenggeng, pasang ke pimi tak tu merengis ya kawan. Mari kau dunga pak ngale ke alis, apu. Senyekot alis sapok lot celang tegay lang koncong. Eta cumi wone. Ore eta cumi pahibrin oli. Oli na banyak gulupan ni pasang cabrak ekoso. Alis mari pah ngale ke bawa ni beri senap ngerenap dinang. Apa ro? Dinang sing ngerenap apa? Sido buk lebur pana kete ngak nang konang deh. Ngale ke bawa bulu kecong. Bulu kecok tu gua perak sacengkang. Kapan mari pasang tar ke pasar sepedaan motor jetir tibi. Injak berperangin bel kebelon dia tengah jalan. Depak ke pasar situ ngakekep situ ngabuk. Yang jalo apa buk jalan masang ding tibi buk. Jaman mun bede ke ngamantanan tina rap pejangku ibu. Menamantanan kakeng belani fu tu jua.
mau ngelontar ke baru sampai antar ke pasar bah tegang aku gula menrok pasar nemu reng bini bulu kecek pasangan coba nak ketep gula bae ngak kasape limusin mari na bah dong perocongan masang lipan aduh kapan tebeli ben mangkat ke pengajian bakun merocong arapa tak kok ngales apa polo ngebibin kancana akan dek aku bisa saja gua lebedim lagi lewat cagil kaki saya kocak nih bu tigel tak usah sama sering laki ini macam-macam lebur bu tak usah bareng sebareng sampean ibadah selebur karing bini pulang lempo bodoh apa kamu lebur dulu lempo aja le makai telur hari tak beri ngakan le lo kata arah jadi lempo bu ibadah selebur kasih koros apa kak abu le kaki aja mau nanti bini koros jadi ontong le mi bisa aku pun kibulan codoran kibu ke batu ampari kuncing ke sepeda kibu kasih teki kuncing ke sepeda abon di boleh ke batu ban sepeda aku sepeda sekali bu jadi si bini ngembang ibu ada selebur yang bini pulang elong mancung alhamdulillah pangeran bini kula yang akran masjid elong ada apa kak lekas depan sebagian reng laki liburan kasih tak mancung bu alhamdulillah bini kula elong aselah pangeran enggak kelampok kening itu salah pepe percat ada apa kak masuk le torai bi kak kering bini elong ngamun percat je pengaruh le pengaruh udah maka abit si mati lan cengomor le enggak pipi ngeroma juga ngaji le tak lem temate make sakit sarang me bisa kak iya le soal elong mun percat jolo bengan ni kini teti mun nanya beserak ke didik tak lem tada gas LB je namun artinya ada remah bu senik kan ratin ini kalian orang lain penilaian makanya kaji Nabi tak ada bu kelebihan ratin nomor 2 ternyata seneng ilmu keluarga gak itu benih masalah ratin ini kan cuma ajeling tak ada ngetok genteng ini kesini kaki ya bu mau nikir pikir abini ratin ala ke genteng ini kan cuma untuk tahu kata tangke iki bakal leman iki bakal ring mati iki bakal pasar depak ke kamar pak koning ibini sampian depak gelem kamar lampu mati makilah koning nakin raga kapan lampu mati kan artinya si koning dek faidan koning ratin ini cuma untuk ikatlah orang asli ini kena bangki abu dek kok pelan pada tu deh tak apa jutin ratin dina dia mon bahtin ratin tak baju laki dukun laki kecompok kan mon karo telok baju sekalian Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sehingga mun la atena solihah mun lah selake atena bagus pasti bunga keluarga ni makanya daerah Sampang ni keber situng kiai mesen ke santri na cong saya ngak mun nabi ni anak yo jak nyari orang bini seratin muana cong tina make tak petratin muana kor atena bagus kor agama na becek kor akhlakkah genteng make muana tak petratin kor akhlakkah genteng kabin cong kor agama na bagus kabin na matur kiai apa cong mun karo coba akhlak mun karo coba tengkana pelaruk toro ocak ibelei bisa iobe kiai mun coba muana yo be benapa kiai tepak kesantri pepan tekai oku aja mun tak percaya itu bukti lagi jak bahwa di dalam keluarga gak itu gula ben sampian seteti ukuran gak itu benih ratin benih gendeng sebini tak pati ratin gak rajin sampian sabiasa king mun akan dek sampian mun matur kesampian salah sampi misem gak muana jember tak tuman meredengan tak tuman meronguan lo pati ratin gak king jember mun debu akan derang-rang isoro tuli mangkat sampian tenang dapat tak tenang pikiran mun beda luar akhir saya mau lihat ratin kak koning king selake ngucak telo kecap si bini telo jus tambu sekali elang muan nama ratin kak eki na bangki sabari kelak sekali ditujukan bu genteng king kasar genteng king tak tanggung jawab genteng king gunakan dia masake aku sah biasa boy bu sepenting nyelebih nyenengi eki na bangki biar yang bini sampian bukul sering ngebalas setiap pengajian reng laki nikah ya korbi sampian seneng tak seneng reng laki ini kenapa yang sampian asli ilmu keluarga ini kepemimpinan orang laki king sebanyak berpengaruh di dalam keluarga ini kebenar reng laki reng bini mau tak percaya tekku iwak tua nikah beda istilah iwak tua orang bini tak kok laki nah ada yang mau reng laki tak kok bini nah benih banyak kapi ongguan
Ring laki ni kalambek, ring laki ni kah tak emanan. Keng mun si bini cerai sambian kan. Mun tak cer selaki ya. Apa cang sambian? Asli ni selaki lo emanan, lambek li beri. Keng si bini emanan, cerai sambian kan. Kapan selaki hari beri si bini pah ngucak. Terus eko. Terus ni kanyuro, keng mun ieret lagu na kinambuaki kan. Padibi tahu ni mun tak lagu aki oning artinya. Keng mun tarik lo oning. Kaki tahu katang HP si elang ruale. Tahu, berarti itu kang. Kaki tahu tang rokok ru. Tahu. Haji tak tahu. Le, dikok hulai bagi kamabar ya. Oke kak, terus. Le, hulai bagi kamabar ya. Terus kak, terus. Nyoro aja kayak ngambuaki pun tempat terus saya tarik. Eki na bangki. Terus kak, terus. Bagi kapi dapur juga. Mun parlo bagi sampean cek mulai dengan mabada. Ring laki tak tu mikir ring bini dapur cuman amas satu de bapaknya ku tak bingung ngara. Kerena kak ring bini aja di masih ki rakura di masih ki bagomba di masih ki anan. Cek lah kalau keng jubelan cek kapan ki bagi mabada. Pikir karena kaki rukin mikir colong tota tak ngokos. Kaki colong koro kok surya kan bulu belas saya buka. Bulu belas saya cuman kebeli cukup beni koro colong kaki makin burun kaki aja tu rasa ki ya kak. Cek. Apa cek aku patut kau tepak kebinin sampean kak. Cak selaki ngucap telo kecap telo jus tambu sekali bisa tanya bacer di memecek tau kang lagi buk benireng bini wak tua benih orang bini borok barang sar baru desa menekan to tak ada amin Allahumma sering kula ngebada ring laki ni kebeda luar main kaplek ben kancana kardu main sekak main remi bunga sampian seneng sampian kak mulai de pak ke rumah keng si bini merengut si bini meredeng alis acam po elang tak elang bunga nah hilang balik makin sampian luar ruwet beda pasar susah acualan selata baju pesena ki elang mulai susah sampian depak ke rumah bi si bini yambek jadi labeng salah sambil sem jemper sambil gelak hihi pakai lagu boleh tere naam is dunia ka jiver apna sara sanum ho asorak pani lagu irina sampian ruwet sampian susah geng si bini jemper au bunga apa tak bunga sampian si bini pahatanya sambil misem anak apa kak macam cek ruwet ta sampian tahu lek salah jualan tak baju beseman paiman pagi elang kitingkel cek kira pikiran kak cek gula ben sampean Allah tak rangkorang saya beri lambak gula ben sampean lahir bengkang makinan di Roma makinan di sepeda biasa manusia neka ampo bojana ipa benya ampo bojana Nabi Allah ipa tada seneka kau dia tak kira benya atok tak kira tada atok kak manusia neka tak kira kalah rizki kak paling kalah umur hidup itu bagaikan roda berputar kadang di atas kadang di bawah seperti kita. Tori masuk kak pahingan lagi aing nikah aing kak nikah aing kia kak nikah aing kia aing gapir ya kak Robert na selain kak anika aten na kak anika kopi na kak ngada kopi asli na kak mun sampean perlu susu na pagkuni beden na kak kita kok kopi na ibrin na kopi susu maksud tahu oh ya selake ku tungar ge pelabik si bini yang kak makita arjeng je pah buru kak ring bini ni paling tak seneng mun lakare lo ngapar lo ternyata bisa laki tak ikrena thank you bu jadi mun yang kak sini kamu kita arjeng indom kak oh iya lek bismillah eno alhamdulillah je pedes sebelah capir ibu ni teng je kau ba kasih pote boy lek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah solihah, mun laatin ampun saya akan tercipta dan terjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah. Makanya kaji Nabi Adabu beniratin tapi solihah. Apa sebab orang keluarga bukan seneng yokor dari tengkana selaki ben sibini. Mun lah saya, mun lah bagus, insyaallah tak kira menteng ropak tak kira menteng keberadaan insyaallah bakal tidak cinta kesenangan ketenangan hati orang amaroma menter sehadir seteja rajin sampian tepak kau orang bini sesolihah kak amin karena sampian buk menter tepak kau orang laki sesoleh amin Allahumma
Nomor dua, ini keseberhubungan kalaban makin kebadan. Wa auladuhu abrara, andik nak foto setakok da ajudan epon kuste. Letakok ni ternyata tak bisa muntak ngangkui tak bisa. Mun letakok potra ka Allah, mun potra ka dinto andi ilmu agama, mun potra ka dinto ilmu syariat tampon mapan, insyaallah bunga benih karo itunya sampai ke akhirat sampian bekal bunga bi potran sampian sibeda lembaga pendidikan gak dinto. Amin Allahumma. Keng mangken sapora mangken ni kata pati oso orang sekolah ka madrasah ni kalau pedebi lamba mun lamba zaman kona ka orang aman tua ni ka seetanya kita ada sekolah di mah ngaji Quran abanje akhlak ka bagus abanje mangken punten malah mangken sepenting ni ka titel S1, S2, S3, S tungtung, S campur, S degan, S beken, S apa kabehnya kan banyak mangken benggalan kan gara-gara nabeng sekolahan formal, gara-gara nabeng sekolahan negeri, terus kadang madrasah sampai tak sekolah, bener bengkalan nih. Biar gue selalu nggak boleh man kaman, tak larang sekolah formal, coba pakai gue pada kuliah S2, Sulam Safina, lah gue kuliah bu, keng sebelum gue kuliah, gue ngaji Quran makin tak oning sampai mangken, gue ngaji bafadol makin tak ngerti, gue iya ciri Fathul Qorib makin tak oning sampai mangken. Mun potrana panjenengan agama ampun diajaraki Quran nah ampun mantep akhlakkah ia besaki saya ya tore sekolah formal mangkana kak kemacak kula ben sampean makin odi akhir zaman kula ben sampean tak mungkin langsung ke akhirat lebetunya gelu thank you kak mun agama nal ampun mapan mun Quran la oning bejeg ijagah makemat formal jedok apa kak sepenting apalagi laku ka formal lem-lem ka madrasah ya tore sabek ke sekolahan pangalle ka cor bejeh cok pangalle ke Jakarta cek mulai mun tak tega andik titel dosen doktor profesor poro onak poro tahunan poro seki poro pokok mun tak tega tun butun tadi nanti pemulai dek ka waktu deh tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi pemuda kak dinto beda arkana ajunan Allah Subhanahu wa taala ketika pemuda kak dinto ngerteh agama Islam ngamalaki syariat Islam takut de Allah Subhanahu. Dan ternyata sampai ke akhirat potra si bekal ngi selamat karing tua ben potra si bekal teti orang selamat kadintok orang-orang setakut de Allah. Allah debus kadit dalam Al-Qur'an. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mun masuk ke akhirat manusia ini kapatang buruh. Anak buruh dari bapak, bapak buruh dari anak, laki nyimpang dari bini, bini buruh dari laki. Makin mangken ki oding roh, oh my dear, I love you, you love me, you and me lapen-lapen. Mungkin tan mantan anyar, lo cukup nyebut kakak ale, abi, umi, papi, ya mami, beda sudah ya, a, iya mencret la ya khairat li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sateja sibuk kelaban urusan bangsa bang lah tak tahu bini, tak tahu laki, tak tahu anak, tak tahu bapa. Ayat selain Allah perjelas lagi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang sepatang lebur etunya, orang-orang sepatang seneng etunya bektoh kak dinto akhirat kapi bekal amuso. Bapak nyong kaki anak dek kan neraka, anak nyong kaki bapak kan neraka, laki nyong kaki bini kan neraka, bini nyong kaki laki kan neraka. Kapi patang macelaka illal muttaqin, kecuali orang setako ke Allah ben senolongi tako ke Allah ni kebekal selamat tak ngibe kan neraka beli ngibe ke swarga pasera
putra na ajunan sebeda lembaga pendidikan Kak Dinto karena takut Allah bukan selamat. Mun putra na sampean selamat, putra Kak Dinto tak kira kesokan masuk swarga, mun tak setuju orang sepona ikiba ke swarga. Si anak punten pangeran dan kulit tak masuk swarga mun ketibi. Lah kaki karo si bener ring tua tak bener. Punten pangeran dan kulit bener gara-gara ring tua. Ring tua lakar bejeng arang-rang, lakar pasan ampo ngico, keng kulit bejeng ejaga sampurna pasa tak tuman tobeng gara-gara bi ring tua lambek kulit pasakola sampai kulit uning ilmu. Munten kulit mangken masuk swarga ring tua tak norok tinggal sukan kulit norok ring tua bayi ke neraka. Nabi malaikat matur ke Allah, ya Allah ni ke masuk neraka bulan ring tua na masuk lah tina ring tua na bayi angkes kiba ke swarga kia gara-gara anak selamat ring tua na selamat kia. Saya dapat tak saya tak usah ya akhirat Kak, anak ni kemun saya tak usah ke akhirat, ikhtibar bayi nikah mun pas sampai putran sampean ongke kantok wah menang lomba juara tung abuh kadarin bunga seminggu satu turan kata tangke tak mari dia bantu kepok bantu tangga tu turan anang selomba tung menang juara tung ke pasar baru cerita anang menang lomba juara tung tatang ke tak betak aja habis ke Kiai Khosin iya Kiai anang bunga no lakar menang lomba ongku engki lakar juara situng Kiai engki lomba apa Kiai lomba ngakan kerupuk aja anak bu potra engki na bangki mon potra ni kay nga na pa saus karing tuwa ni kapakun cocok engki na bangki pakun cocok ingat na pa boy pakun cocok ada tak cocok kebi lebih pas sampai saya na boleh pahuning ngaji pah sampian sete anang ki kelas 2 keng tukang ngaji ke kelas 2 sampian sete pah etek ke kubur nabi anang pulan lulusan madrasah pah maca Yasin abu Bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 pala Yasin itu gini ya gua apa makin maci Yasin itu kan cak kanjeng Nabi ada bu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun pasera saya maca situng huruf dari Al-Qur'an bi Allah ibri situng kebagusan setiap situng kebagusan etekelkan sapolo saya maksud sahuruf cepon kanjeng Nabi bani alif lam mim tapi alif sahuruf lam sahuruf mim sahuruf ngaji alif lam mim oleh 30 kebagusan 30 kenceren Yasin oleh 20 kenceren mun Yasin ibali 10 kali kan 200 kencerna nikah jadi ini lapal Yasin lapal karo Yasin sitokang itu bagi terus aki salbut Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim can malaikat cempur pura colong kaki congi kok itu bagi terus aki butuh ini cek macam Yasin ini banyak ayat sebadah wa ayatun tok telok mungkin apa ki tak apa pada bicara guna gelak kiai ro ada mah gelak inna anzalnahu fi lailatil qadr bada boleh macam al-kafirun pada buntong langki gelak kan kelero kaya tul benetil kasa gara-gara markede pada bisa kelero bada boleh santre play manan dari ponduk enggak makin ni kan kada bulan pas apa ngale kon kalmat tuana coba kon kalmat tuana cela santre pangimami lebur jadi kan lo biasa ngimami ngeter ngimami tarawih ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin nyaman jang metuan eko bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina kalau pai illal ladzina
mbane budi nyampir yo 5 menit ilato lemo ngaji apa jang kasih lekasnya takut todus iyo bahas surat lain todus pelanca ocan santri paksa terus segigi ya illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ibu dinyampit amin dukalen acong macam-macam bu Quran ini banyak sepadah kula kak teman ngajari insya kelas telok dini ya nih anak-anak silahkan tulis surah al-asr wal asri ibu kasih wal asri tak Eki situng pada oleh seneka Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu micek lancong wal asri buntok ngelopot apa makin macam yasin macam wa ayatun tok telok mun tak pati apal jala pula tak neku apa teru ayatun tak ada marena mubin tok beto ngagi bulan Syawal banyak keluareng mati saat ada penduk lemak kiai tak nototin saat tahlil bagi benih kiai mimpin tahlil jaringan tak pati apal neku mekuku ngeter hilang aslinya saya baca subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un jangan bah lebur jong tidak lekas ngakan lekuk kakek boleh nak ya kok Allahumma sholli ala Muhammad anak ni kemun seneng anak ni kemun saya anak ni kemun bagus siapa saya ada pasti ring tua guru ni kebunten kak melodi budi coba perasaan ini pah berdiri ngaji pah darusan pah cocok ke masyarakat tak kira tanya santren siapa paling anak siapa Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kiddzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Siapa ngaji jika anak Miss Naji? Miss Naji siapa? Duh lagi nasuti ada je sabar ibu. Capok magilam buung untuk kang ngaji. Gini bang ki. Kiai tak kira milo untuk kang ngaji. Kiai sing melo nih kemun ngecok HP. Siapa ngecok HP dulu minta dapur kalau kita tak sekolah apa lulusan madrasah anu jual kok kiai nasi capok mun coba iki na bangki makanya gula sudah cerita lembek nek gula keng cerita keng dunging bikin gula makin cerita lagi na boleh setuju kira-kira mama kita setuju bahwa cerita gula bon bahwa ketika anak nikah saya orang tua nikah pasti saya ada dimin kak pada situng nak kanak dari Indonesia nikah munduk dek ke Mesir mending Mesir bu setaber nih kalau lurus bu aji cek muni badai bahagila yang dina nih nikah sih munduk dari Indonesia nih kiki kene kak lakar munduk kiki kene anak ring tani keng di Allah pandi pangat roring tuana pah etraki dek kemes kalau ben izin Allah saking dari abid temunduk Mesir saking dari abid tebada Al-Azhar sampai apal Quran sampai apal pan sepenapan hadis sampai apal pan sepenapan kitab sampai dijuluki kitab berjalan saking dari alim mun beda permasalahan benih muka kitab kade jawab gelu pah teku kitab santri sanyak banyak nih ke akhir karena nih kala abid teti ustad sampean dari munduki kayak ini sampai raja teti ustad akhirnya santri anyar nih kesampai ngaji kan nih ke banyak teti ustad pasanan nih Mesir santrisnya banyak nih kebulan ustad nih kaji alim memikir senikah gelu ustad nih mun alim mah ingat ria pah ingat apa alim ring tuan nih padahal ring tuan tuh kagak saka iwak tua nih keng santri ini penasaran ingat apa alim ring tuan namun putranya bisa ingat dia ingat apa kepi penasaran akhir tahun sering tuan ongke dek ke Mesir ngami takina ustad nih ke mulia ipa ambua
ngiding kabar jak ring sepen Ustaz Rabu abu santri abu buru tak aja habis kabeh ka asalaman ring sepen Ustaz Rabu nya habis kabeh ekon pelkot tanang ilik bodik deui keng karo begeton santri Mesir injek mun ulama Indonesia tanang mi ngatak gero iku ya gero jak nekuk pasagaan ben kuwi ka iki senya magrigi ini kedadi pol-pol kabeh iki lo itu masih kentek masih tonjuk raja kabeh iki sada gelu lako mangkana mun kula ben sampean nekuk HP ngani kan lo cocok kan nika HP naring Jakarta kriking kene ke konco ruwa dadi ngeklik A keluar A mun kula ben sampean ngeklik A aja make Z noro ya dengan cabrak Allahumma sholli ala Muhammad si ustad nika bunga alhamdulillah gara-gara ku andi ilmu tangring tuai muljaaki bunga si ustad keng karo mari asalaman dek kering supana ustad santri nika ku tak pantar ka ustad nika ustad tak langkong ustad kula ben sakancan king pada tromi luar barokah ring supana panjenengan terus dah mah tore napa ten kula nyuk wana Jumat dateng pangimami king terwa makmumai ku obuh melo ustad pangimami tang bapak tak topa apa sakale keng mun tak pangimamin ladung kadung yang kuce alim mah santri kabeh keluar pahirembu ke bapak ribu ustad nika ketina apa pak nika ku tak pahna kin ngimam sampean Jumat nika mun gelem dak dem tak gelem sampean kadung yang kualim tidak dem macong cek dengan kok pala karo kulhu cek macam kulhu pak cek ikan tom Mesir ku gawat tidak dem mana cek macam al kafirun kok buntung ngilang cong macam surat apa bunten kan ki bedebek to pak Arif pak sampean ngapa lagi ngalak buntengaan ya kan ini kalau biasa mana bojong macam surat nih kini anda panduan malah buntengaan masalah king sampian macam yang seayat dua ayat berarti sampian king tak kesokan asolat lanceng tak ngapa seperti ngalak buntengah ngapa lagi abu sing apa klero congnya benyang goreng punten pak Jumat ke deki kula ben sampian mangkad ada deki semacam khutbah bi kula nyuruh orang lain sampian langsung tuju ipa imaman kula tuju ibu dina sampian orang kita ada tore la mangkat terus cong le pola sampian pola soko nah bi kula etali anda ben bula etali lagi naga pola soko gula nah terus nah deki sampian mun maca ayat kelero soko bi kula eta aja dadi mun bula ataja pola sampian oh keng kelero berarti oh ya mun ya gampang cong iko ngapa lagi yongku sampun Jumat berangkat dah ada akhirnya bajeneng ngimamin yongku si bapak sik mari ngapa lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa Allahu akbar ning dua ayat jangan apa lagi ning dua ya cuman kancangan gelak tak napa makin ning dua ayat seperti ngelak buntengah berarti kan kita tak kesokan nabitnya mana nih kan tapi kan apal Qur'annya mana nih aduh ibu di akepok ya Allah patutan nalim ya ceknya mana sing imam iko rakaat pertama lolos rakaat pertama lo rakaat nomor 2 kebetulan si bapak nikah ngapal lagi surat Aqab ini surat Aqab enggak ila unggu kita tahu lekas mari kak ya ada mungkin nyari Quran bareng kul 12 semari dekin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim ku tak pahi kalau pai bi baba pongku ya Allah ku tak melkot huruf pongku seperti itu cek dengan mari maca bismillah tak lem maca surat idon te ibu di kapi mas surat dari pola nabi tak lem maca bi anak kita aja sesoko deka bula akan tat ngecit si bapak langsung ngocol ekap apa salah lebar keluka itu aja boleh cang bapak mau ditaja salah iyo be ekip apa butuh di bojeng itu aja salah benih oh salah egup apa itu aja salah benih salah yo egip tega tepak ke sabun baru pitungan nomor 5 pas tepak qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum
mundzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Allahu akbar. Santri Al-Azhar, santri Mesir Abu Ibu Salim Alim, magi situ ngaku bedebengal nyala aki kebacaan ring sopan ustad ni kemarin Abu Jom. Cek keluar di masjid kepip hadek-hadek, ya Allah, ya Allah. Arah apa kana? Ternyata kana, ya, ternyata orang mula ci alim aja surat aku bisa baca lema. Ini bisa baca lema, ngapa lagi kalau pai ngocol lopot. Keng pulan anak ngalem ring sepona mage budu bi Allah itu puwe to dosa ka. Keng pulan anak ang andi ilmu ring tuana mage budu bi orang yang ku alim. Baru kana ilmu nak foto ki itunya ring tua lah iki bagus bi nak foto ketika nak foto andi ilmu na Allah napa na boleh akhirat tak yang kisah dari neraka. Amin go bu. Allah billahi mulia boy. Pada gecek cenggeng ada iya. Keng tak teman nemu ring genteng dek dong. Sampean mau diku pengajian kak, maka tak nyambi tak aku lila gede kak. Malah temu jagi ode. Akhirnya orang sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Menter putra nak kaula ajunan sebeda kak dintoh. Teti aulad si aboror. Teti nak foto si takut Allah ilmu nasi manfaat ilmu nasi barokah. Amin. Tak kutu banyak ilmu ni kamu manfaat insyaallah ditilan jalan selamat. Napa boleh banyak bagi manfaat insyaallah bejre dunia akhirat. Mantir zakat dinto badana amin Allahumma amin Allahumma. Sepertama kika dinto ring bini sesolihah, ring laki sesoleh, kak dinto bakal teti ketenangan. Senomor dua nak foto si takut ke Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa takut kecuali nak foto kak dinto andi ilmu syariat Islam. Senomor telok wa khulatuhu solihin andi kancah aring barengan andi tatangga saya atena bagus nika bakal tenang bu kula ben sampean dina mangke tak soge keng tatangga Gus bagus kabeh ya iso aja atokar biasa mangkane pak tak atokar sekali sepenting mari buduh tore jung becaan mari coba tore jung bagusan makane kalau polong pahiru aja atokar sekali kepon ring Bengkalan mun polong ri banyak colok coba nang ketibik situng colok niku Bengkalan nih kak, ring Bengkalan. Nih bekas, sarking muni kiri pikir ongguan. Artinya, bentatang ke patang coba lebih biasa, dan gibuk. Tapi ketika mari coba tuh riba bagus boleh. Berdebik yang lagi bini ruang, yang lagi bini kan biasa atokar. Di mana yang lagi bini tak atokar? Ada, gue sering ngebela setiap pengajian. Mun lagi bini terus tak atokar, syarat dah situng apa? Saya laki buih, saya bini buih. Kita kira atokar kok. Lekar roda iya. Kayak mun tak buih jang sapa selo atokar. Tangki. Cuman kan pan mari atokar sarmo boleh tak senika mobil lebih oleh teluare sampean tak nyapanya pakai ada ya yang baru lo gede tapi nggak nikah dengan di odi nikah arung bareng along polong ben masyarakat biasa tokar biasa tak sependapat biasa sepenting mari butuh tu repa becek boleh insyaallah tidak jalan ketenangan amin seterakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan daerah TV andi usaha di sana TV bani tak oleh ala ko gajau na punten tapi cepon kajing nabi ketenangan sesempurna nekai andi orang-orang sa andi usaha di sana TV sehingga orang-orang sila beda daerah TV pahan di usaha meskipun sakoni oleh nah kak ditu insyaallah lebih tenang karena apolong ben keluarga lebih bisa aja ga ibadah etempeng raja hasil lah tapi beda tempat orang tapi pun tak klero nika cuma masalah afdoliyah bisaos semoga sempak nika gula ben sampean pada ngandi sehingga gula ben sampean pada bejreh pada tetik orang saya seneng pada tetik orang saya bunga dari tunyak lebih-lebih sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin sekak ditu kirana ampun pukul 2 kurang 2 jam kira korang ayo mon korang mana tahu bukan aja pada bentang bini kaki le kapan para ambu korang ya saja buka pidato ribu mun sampai telur jam benih kang pidato kang kemantoi dina kono punya ku tak telur jam ku dah mulai nek makin nek pukul 11:30 asli namun sebener kol 12 ku tuh pak kacompo karena kol 12 je bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 bu kecemak bu sambian mah
Tapi gula kan tak ada pak cak telur jam di kantor kan. Ni ke depan ke dempuk gula kik setengah telur istiwa. Aja depan ke rumah setengah telur kik tongon-tongan je. Mun depan ke rumah pah anang ngiding tak melo kan bukan kik. Jadi kira sekak ditokiran si saya pada pak meskipun sambil kerja tikal khud masofa wada makadar kuspa kusapon tut sempak menterbi saya kiki eke ngai ibn bisa ya malaki tikal esak saya tak usah tak semoga bi Allah esa porah amin Allahumma. Mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fatul dari Allah Subhanahu wa taala. Mana bi beda salah, mana bi beda keliru dari saya sampai yaki kekeliruan murni omber dari keendengan ben keburuan badan kaulah. Nyuun saporah ben nyuun pelersaki. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan